नाज़रीन शायकीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 मई 2023 वार اتوار। आज हंद माय नाज यम बुजुर्गान सूफी बुजुर्गान यिहिंद दो यिहिंद योम वसाल यछ तो पछ सान आज कशीर मज मनावने यवान। यमो मज खास कर गोडनेथ ब पन्निस मुर्शिद कामिल युहुंद इस्म मुबारक हजरत आलिम शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह तुहुंद तुछ आज योम वसाल। तो बुछुस तुहिंदिस अयालस तुहिंज फैमिली या दोहस पे तमन सत खराज तहसीन अदा करान। अमि पत कशीर हुंद अख ब्याख अख थद पायुक बुजुर्ग यमन जन इस्म ग्रामी ओस हजरत रजब हामिद साहब रहमतुल्लाहि अलैह तुहुंद दोह तु अज यवान मनावने। तथ सत यपर नॉर्थ कश्मीरस मज यम जन लाल ارگٲمۍ साहब रहमतुल्लाहि अलैह तुहुंद दोह तु मनावने। मगर अस हेको न सारे जायन वातित। अस हेको सिर्फ वनकस प्रेजेंटस मज हजरत करیم.जान साहब फقیر کریم.जान साहब यम जन युहुंद मदफन यम जन करित गगरी किस अकिस मलगुजारस मज युस तुमन हुंद आबई मलगुजार ततन वनकस छुस बह ततत अमि पर्पज खतर आमद अस करो यमन ते खराज तहसीन अदा बे हावो तह कि यमन हुंद युस मुरकद शरीफ यह कतत मे सत यम टीमस मज पन मेम्बरान तथ मज खामोश हमीद साहब नज़ीर अहमद साहब तो बे बाकी ग्रुपक मेम्बरान तम सत बह जफर अहमद भट्ट जमात العتقاد इंटरनैशनल पबलसिटी सैक्रेटरी बे حیاتن नबी सूफिया मूवमेंट चेयरमैन बहुस पन्ने तरफ बे चेयरमैन ख्वाजा फारूक शाह रिंजू साहब तरफ यिहिंदिस अयालस यमन सारनी हिंजन फैमिलियन खराज तहसीन अदा करान। और तथ सत छुस बह यह कथ यछान वाजिह तौर वन युस सोन सूफी निज़ाम सोन तसव्वुफुक निज़ाम युस कशीर मज सठा अरूजस पे वनकस तमिच सोरे क्रेडिट छुस बह वनकस पन्निस यथ टीमस दिवान पन्न मेम्बरानन दिवान यमो हर विज बेलोस बेफिक्र काम कर हर कुन जिलस मज गच्छित हर कुन डिस्ट्रिक्टस मज गच्छित हर कुन महलस मज गच्छित और यमन सूफी गुनमातन सूफी शायरन हुंद नाव कोरुक उजागर। इथे पट ख्वाजा यम जन असे फकीर अब्दुलकरیم रहमतुल्लाहि अलैह जान साहब यमन वनान यम ते थद पायक बुजुर्ग थद पायक मलंग यम युहुंद दोह तत आज मनावने यमो आज महफिल समूहक तस थोमुतन इंतजाम तो बाकी अत दूर दूर पे वातन और ते लुक अगर अल्लाह तालाहन योत्स अस ते दिमो तत हाजिरी अस ते गछो तौर अस ते करो अत महफिल समूहस मज शिरकत। तो बाकी हाव बह तह ये जन हजरत फकीर अब्दुलकरیم.जान साहब रहमतुल्लाहि अलैह मदफन तुहुंद कब्र मुबारक ये तम रोज़े शरीफ सह ये अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। यह मरकद फकीर अब्दुलकरیم.जान साहब गगरी यम जन 22 माह रजब बमुताबिक 31 मार्च 2019 आतवार दुह ये दुनिया ज़ाहरी तौर द्रामत यह युहुंद मुरकद शरीफ। बहुस खास कर यहंदिस कमेटी तथ मज जनाब फारूक अहमद पीर साहब यमो जन अस ये चीज़ दावत दिसमच तुम वातो हजरत योर तो इंशाअल्लाह रहमान अस वात योर विद पन टीम मे वोन ओतामत मानो टीम मेम्बरों मज खामोश हमीद साहब नज़ीर अहमद शाह साहब बडगाम मुदस्सिर अहमद
بٹ یِم زَن گفٹ آف صوفیتٕکۍ سٲنۍ آڈِٹر تہِ چھِ پرٛوڈیوٗس تہِ کَران چھِ چینل آپریٹ تہِ کَران تِم تہِ چھِ باقٕے ٹیٖمٕکۍ مٮ۪مبران تہِ چھِ یور باقٕے ٹیٖمٕکۍ مٮ۪مبران تہِ واتان یور أسۍ ہٮ۪کو یہِ تۄہہِ یُس یہِ زیارت شریٖف یِہُنٛد چھُ یہِ اوس نہٕ شاید آز تامَتھ پاے کٲنٛسہِ اِنشاء اللہ الرحمان بہٕ ووتُس یور حظ تہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ ترٛوو مےٚ یہِ باقٕے أسۍ ہٮ۪کو دُعا یہِ مغفرت کٔرِتھ ییٚتٮ۪تھ یہِ چھُ سون یہِ جٲیز حق زِ أسۍ کَرو ییٚتہِ دُعا یہِ مغفرت شُکُر ذات اقدسَس کُن کہِ یہِ پروگرام یُس زَن آز أسۍ ڈلگیٹ کِس گگرِ بل علاقَس منٛز چلاوان چھِ یہِ چھُ وٕنہِ چلان یہِ روزِ چلان شام تامَتھ حظ تہٕ وٕنکٮ۪س یُس پروگرامٕچ أسۍ اختتٲمی موٗمٮ۪نٛٹ نِمو ییٚتہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہِ کرمہٕ سۭتۍ یِمو بنڈارُک سَنٛز کوٚرمُت ییٚتہِ یِم مُریٖد باقٕے طرفاتو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ چھِ یِمن چھُ کھٮ۪نُک چٮ۪نُک تہِ اِنتظام ییٚتہِ سُہ تہِ وٕچھِو تُہۍ لایِو کِتھ پٲٹھۍ یہ پروگرام یتھ زن گلزار احمد میٖر صٲب قیادت کران چھِ یہِ روزِ شامس 7-8 بجن تام ماشاء اللہ چالو بہٕ ناچیٖز ظفر احمد یہِ پروگرام ختم کرنہٕ برونٛٹھ چھُس تۄہہِ اجازت منٛگان اور اُمید چھِ زِ تُہۍ کٔرِو یہِ سٲنۍ چینل گفٹ آف صوفیت سبسکرایب پنٕنۍ میسیج دِیِو اَسہِ تہِ أسۍ تہِ بوزو تُہنٛز راے تۄہہِ کیُتھ باسیو یہِ سون پروگرام یقیٖن چھُ زِ تۄہہِ آسہِ پسنٛد آمُت مگر تُہنٛز راے چھِ واریاہ ضروٗری باقٕے میٲنۍ اکھ التجا چھِ میٲنِس فقیر میٲنِس کلندر میٲنِس سرتاج سُنٛد دۄہ تہِ چھُ آز تٕہنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھُ احسالِ ثوابہٕ خٲطرٕ بہٕ تۄہہِ سارنٕے رِکویسٹ کران کہِ تِمن خٲطرٕ تہِ کٔرۍزیو احسالِ ثوابُک دُعا بیٚیہِ یِم باقٕے گُنمات خاص کر رجب حٲمد صٲب رحمتہ اللہ علیہ لال ارگٲمی صٲب چھُ تِمن کوٚر مےٚ گۄڈٕنیتھٕے خراج تحسیٖن تہٕ تُہۍ تہِ کٔرِو خراج تحسیٖن پننہِ حسابہٕ تہٕ اللہ تعالیٰ پوشنٲوِن اَسہِ سٲنۍ یہِ تصوُف سون یہِ صوفیت تھٲوِن ہر وقتہٕ ہر ساتہٕ اَسہِ سۭتۍ سۭتۍ تہٕ اَسہِ دِیِن تصوُفس پٮ۪ٹھ پکنٕچ عمل کرنُک رب العزت توفیٖق وصال ماشاء اللہ الحمدُاللہ یتھ دولت خان یِم زن اوٚتامتھ ٲسۍ أسۍ کتھ کران زِ فقیر عبدلکریم.جان صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِس دولت خانس پٮ۪ٹھ وٲتۍ کٔشیٖرِ ہُنٛد اکھ پرٛزلوُن تارُک ییٚمۍ زن ہر وقتہٕ صوٗفی کلچرس صوٗفی نظامس صوٗفی محفلن صوٗفی سماہن رنٛگ دیُت تہٕ کم چیٖز یِمن چیٖزن ہٕنٛز نہٕ خاص آز کل کِس جنریشنس پاے چھےٚ کینٛہہ یُس زن یِمو وٕچھ یِم چھِ یِمو کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ خاص یِمن بہٕ ونہٕ یِمن عام طور اکھ لقب اوس آمُت دِنہٕ کہِ یِم چھِ غلام محمد صوٗفۍ صٲبُن اکھ بیٛاکھ اکھ آواز یِمن زن ناو چھُ گلزار احمد میٖر صٲب یِم تہِ وٲتۍ کیٛازِ یِم چھِ سانہِ أزچہِ ییٚمہِ محفِلہِ ہٕنٛدۍ تارک واز خان یِم کرن ییٚمہِ محفِلہِ ہٕنٛز رونق بڑاوان یِمن تہِ پرژھو أسۍ زِ یِمو چھُ کم سے کم 20-25 ؤرین حضرت فقیر عبدلکریم.جان صٲبس برونٛٹھ کنہِ پننہِ فنُک مُظٲہرٕ کوٚرمُت تہٕ سٲل چھِ کرنٲمٕتۍ کمن جاین یہِ ونن پانہٕ گلزار صٲبس کرٕ بہٕ رِکویسٹ زِ تِم ونن یِمن کوتاہ کال گوٚو اوس گوٚمُت عبدالکریم.جان صٲبس گٮ۪وان کۭتِس کالس گیووُکھ یِم کیاہ ٲسۍ بوزان یِہنٛدِ مُقام یِم کٕمن مُقامن ہُنٛد ٲسۍ بوزان یِم کٕمن گُنماتن ہٕنٛز بوزان کیٛازِ میانہِ کھۄتہٕ بہتر زانن گلزار میٖر صٲبٕے زِ یِہنٛز ہستی کیاہ چھِ ٲسمٕژ بہٕ کرٕ گلزار صٲبس رِکویسٹ
کہ تم ونن کریم صٲب جان صٲبنِس بارس منٛز کینٛہہ کتھ. صاحب کٔرِو بسم اللہ. السلام علیکم. صحت چھُو حظ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ؟ یِم حظ ٲسۍ یِمن چھُ مےٚ گیوٚمُت واریاہ 20-25 ؤرین. سٮ۪ٹھاہ بُلنٛد ٲسۍ یِم بوزن وول اَصٕل. یہِ اوس بوزان تھوٚد تھوٚد گٮ۪وُن اوس تھدٮ۪ن شاعرٮ۪ن ہُنٛد بوزان یہِ مگر پاے بہٕ پاے. بیٚیہِ اوس یِمن اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت اکھ چیٖز صِفت یِم اَمہِ طریٖقہٕ کالہٕ بیٚہن تَمی طریٖقہٕ ٲسۍ یِم صُبحس وۄتھان. نہ اوس آسان چیوٚن نہ چران. یہِ اوس دمدارا ٲسۍ منٛز بوزان. یِمن سۭتۍ اوس بیٛاکھ تٔمِس ٲسۍ وَنان نوٗر محمد بیگ. سُہ اوس بسان خانیار. یِم ٲسۍ پِرٕ بوج پانہٕ ؤنۍ. یِم ٲسۍ کٹھے آسان دۄنوَے بِہِتھ أکسٕے جایہِ. تہٕ تٔمِس تہِ اوس اللہ تعالیٰ ہن یہِ حظ یہِ سٮ۪ٹھاہ ہُدٕ دیُتمُت اَمیُک بوزنُک وننُک. کُنی زان ٲسٕکھ اَکٲے. پیٖر اوسُکھ اَکُے زان ٲسٕکھ اَکٲے. وٕنکٮ۪س تہِ چھُ یَتھ مطلب یَتھ دورس منٛز تِم أمِس یِم پتہٕ یِم چھِ أمۍ سٕنٛدۍ یِم طٲلب چھِ یِم تہِ چھِ اَصٕل. یِم تہِ چھِ بوزان تی یِمن پیٖر اوس بوزان تی چھِ بوزان یِم تہِ. چوٗنہٕ چرا ٲسۍ نہٕ کران کُنہِ نہ ہُہ مہٕ وَنُن یہِ مہٕ وَن مگر یِم ٲسۍ بوزان مطلب تی بوزہن یہِ کڑہن یِم طریٖقہٕ سان مطلب یُس یہِ لٲنہِ برابر مُقام برابر آسہِ ہا بٲتھ تی کڑہن. باقٕے چوٗنہٕ چرا ٲسۍ نہٕ کران کینٛہہ. أسۍ بوزو نہٕ ہُہ أسۍ بوزو نہٕ یہِ تمام ٲسۍ یِم بوزان مگر وۄنۍ ٲسۍ یِم بوزان پاے بہٕ پاے. سٮ۪ٹھاہ بہلہِ بُلنٛد ٲسۍ یِم. یِہُنٛد کانٛہہ خاص کانٛہہ کتھ چھو سۄ یاد تۄہہِ یُس زن تۄہہِ یِہنٛدِس مطلب یِمن برونٛٹھ کنہِ سپدیمٕژ چھِ یۄس نہ وٕنکہِ کِس دمس تام تۄہہِ یاد چھِ؟ اکھ چیٖز اوس نہ محفلہِ ہُنٛد معیار اوس أمِس سٮ۪ٹھاہ. یہِ کرِ ہا نہٕ سۄ کتھ تتنس ییٚمِس غٲر آسہِ ہا أمِس تہِ کرِ ہا یہِ کتھ یا بے زٲنۍ آسہِ ہا یہِ زانہِ ہا نہٕ کتھ وتھ کرنہِ. اوس دمدار آسہِ منٛز بوزان. البتہ کہِ یِم فاروق احمد چھُ أمِس زیُٹھ طٲلب. أمِس آو پتہٕ دِنہٕ امیُک درجہِ ہسا ژٕ بیٚہہ سا اَتٮ۪تھ. بیٚیہِ تہِ اوس بیٛاکھ شوکت احمد بیگ تٔمِس تہِ چھُ درجہِ اتنس بیٚہنہٕ خٲطرٕ. تہٕ پیٖرٕ سٕنٛزٕے پرؤش تہِ کران چھِ یِم تہِ. تۄہہِ کۭتِس کالس گیوٚوٕ یِمن حظ عبدالکریم فقیر عبدالکریم صٲبس حظ؟ لگ بگ 15 ؤرین 15 ؤرین. ییٚمہِ وِزِ 15 ؤری برونٛٹھ گوٚو کہِ تمہِ وِزِ کیٛاہ ٲس تُہنٛز وٲنٛس حظ؟ ٹایم مان ژٕ وۄنۍ تمہِ ساتہٕ آسہٕ ہا بہٕ 26-27 تانۍ. 27 گوٚو تۄہہِ گوٚو چھُ کم سے کم گٔیوٕ تۄہہِ یِم کال ہٮ۪تھ اگرے بوزو 30-35 ؤری گٔے کنٹِنیوٗوَس یِم تۄہہِ. اگر تٔمِس تہِ گٔے وۄنۍ لگ بگ 3-4 ؤری درٛامتِس. یِمن تہِ گٮ۪وان چھُس بہٕ مطلب أمۍ سٕنٛدِ طٲلبس فاروق احمد شوکت صٲب بیگ تٔمِس تہِ گٮ۪وان. یِمن چھُنہٕ یِوان وار أکِس بیٚکِس سۭتۍ کیٛازِ تتھ چھُ وجہ یِمن اوس پیٖر بوزان اوس یِمن بہٕ. وۄنۍ چھُ گژھان چھُ یہِ مطلب کانٛہہ کُنہِ جایہِ گژھن یِم تِم انن کٲنٛسہِ تہِ. یِم چھِ مجبوٗر بوزنہٕ خٲطرٕ. یِم چھِنہٕ ونان تٔمِس ہے أسۍ اوٚن پھلٲنۍ. یِم چھِ انان تٔمِس بیٚیِس. سُہ چھُ انان تِمن بیٛاکھ گٮ۪ون وول یِم چھِ بوزان. یتھ صوفیت کِس یُس اَسہِ صوفیتُک وٕنکیٚس سسٹم کٔشیٖرِ منٛز چھُ صوفیت تصوُف یتھ أسۍ ونان چھِ تُہنٛز مسیج کیٛاہ چھِ سٲنِس أکِس صوٗفی جوانس خٲطرٕ حظ؟ صوٗفی جوان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یِم اگر کٲنٛسہِ نِش گژھن وٕنکیٚس صحبت کران کٲنٛسہِ سۭتۍ الگ انسان مِلل تٔتھۍ سۭتۍ صحبتس چھُ اثر تی لارٮ۪کھ تٔتھۍ سۭتۍ روزُن چھُ تی چھُ پکناوُن بیٚیہِ کیٛاہ چھُ کرُن. باقٕے ماشاء اللہ تُہُنٛد چھُس بہٕ شُکر گُزار کہِ تۄہہِ دِتوٕ یِم 2-3 مِنٹ حظ. انشاء اللہ کرو اتھ بارس منٛز بیٚیہِ تہِ کُنہِ وِزِ کتھ بیٚیہِ تہِ کرو کُنہِ وِزِ کتھ کیٛازِ آز چھُنہٕ سُہ موقعہٕ کینٛہہ. مےٚ ووٚن بیٚیہِ تہِ آز چھُ محفلہِ سموٗہُک یِہُنٛد انعقاد تہٕ انشاء اللہ گُلزار صٲب کرن پنٕنۍ کینٛہہ غزلیات یِم تہِ اتہِ آسہِ محفلہِ سموٗہُک پروگرام تتھ منٛز کرن یِم پاٹسپیشن. تۄہہِ نِمو أسۍ حظ تُہۍ تہِ وٕچھِو ماشاء اللہ انشاء اللہ. الحمدُاللہ رب العالمیٖن. اوٚتامَتھ ٲسۍ أسۍ
مرکز شریفس پٮ۪ٹھ فقیر عبدلکریم.جان صٲب رحمتہ اللہ علیہ صٲبنِس مےٚ ووٚن تۄہہِ اوٚتامَتھ تہِ زِ یِہُنٛد یُس یومہِ وصال مناونہٕ چھُ یِوان یہِ چھُ 31 مارٕچ یِوان مناونہٕ مگر کینٛہہ موسمی حالات خراب گژھنہٕ کِنۍ پیوٚو یِہنٛدِس ایڈمنسٹریشنس سُہ چینج کرُن تہٕ یہِ پیوٚو آز 7 مے 2023 مناونہٕ تو ماشاء اللہ أسۍ وٲتۍ یِہنٛدِس پننِس یُس یِہُنٛد ییٚتہِ یِم روزان ٲسۍ جان صٲب ییٚتہِ چھِ اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ یِہنٛدۍ سجاد یِم چھِ وٕچھان یِم زن یِہُنٛد اِسمِ مُبارک چھُ یہِ چھُنہٕ کُنہِ تعارفُک چھِنہٕ تِم محتاج کینٛہہ یِم چھِ حضرت فاروق احمد صٲب یِمن سۭتۍ کرو أسۍ تھوڑا اتھ بارس منٛز أزکِس پروگرام کِس بارس منٛز یِمو کیاہ چھُ آز آسان پروگرام یہِ کیازِ چھُ یِوان ونان بیٚیہِ تھوڑا لِٹل بِٹ کرن یِم حضرت فقیر عبدلکریم.جان صٲب رحمتہ اللہ علیہ صٲبنِس بارس منٛز اَسہِ سۭتۍ کینٛہہ کتھ باتھ تاکہِ سٲنِس کٔشیٖرِ ہِنٛدِس غیوٗر عوامس یِم اہلِ تصوفٕکۍ چھِ وابسطگی تھاون وٲلۍ چھِ تِم تہِ زانن کہِ فقیر عبدلکریم.جان صٲب رحمتہ اللہ علیہ کٕم چھِ ٲسمٕتۍ یِہُنٛد اصلی جاے پیدٲیش کیاہ چھِ ٲسمٕژ یِم کتھ وٲنٛسہِ منٛز درٛایہِ ییٚمہِ دُنیا منٛز تہٕ یتھ پروگرامس کوٗتاہ کال گوٚو یُس اسہِ یہِ یومہِ وصالُک دۄہ یِوان مناونہٕ چھُ یہِ کوٗتاہ کال گوٚو مناونہٕ یِوان تہٕ یِہنٛز تربیت باقٕے چیٖز یہِ زانہِ میانہِ کھۄتہٕ بہتر فاروق صٲب بہٕ چھُس فاروق صٲبس یتھ سٲنِس یتھ لۄکٹِس أکِس اِوینٹس منٛز استقبال کران تہٕ یِم ونن حضرت عبدالکریم رحمتہ اللہ علیہ صٲبنِس بارس منٛز کینٛہہ الفاظ. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. آز چھُ ییٚتہِ ڈلگیٹ گرین ہاوسس منٛز جناب عبدلکریم.جان صٲبُن دۄہ أسۍ مناوان تہٕ وۄنۍ چھِ یِم آمٕتۍ ظفر صٲب اَسہِ یور أمۍ چھِ دپان اَسہِ دِیِو سا یِہُنٛد تعارُف تُہۍ یِم چھِنہٕ تعارفٕکۍ محتاج کینٛہہ کیازِ یِمن ؤژھ وُمُر محفلہِ سماہنٕے منٛز آسان یِہُنٛد سون زیادٕ یُس ییٚمہِ یہِ چھُ شاہ غفور صٲبٕنۍ لٲن اَسہِ چھُ أمِس پیٖر صٲب أمِس چھُ فقیٖر اوسمُت فقیٖر عبدالاحد اہنگر صٲب تٔمِس اوس پیٖر قدیٖم شاہ صدربلی تہٕ یہِ اوس نہٕ یتھ سۭتۍ وابسطگی کینٛہہ مگر أمِس گٔے تِتھی واقعاتٕے أمِس اوس بٕڈِبب اوس أمِس اوس تٔمۍ اوس کٔرمٕژ پیشن گویی أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس یُس 3یِم لٔڑکہٕ زیٚوِ تٔمِس چھُ ناو فقیٖر عبدالکریٖمٕے اوس تٔمِس ناو أمِس تھٲوزیٚو میونٕے ناو پتہٕ کٔر کٲم سُہ چھُ ملخس منٛز دفن سُہ اگر ظفر صٲب تٔمۍ سُنٛد تہِ ییٚژھِ سُہ تہِ ہیٚکہِ یہِ نِتھ پتہٕ ییٚلہِ 3یِم یہِ ہسا یہِ کیاہ چھِ پتہٕ زاو یہِ تہٕ مگر یہِ اوس تجارتس سۭتۍ وابسطگی أمِس کرے واریاہو فقیٖرو کوٗشش یہِ تہِ گوٚیو تِمن نِش مےٚ ؤنۍتو تِم ٲسۍ نہٕ أمِس ونان کینٛہہ تِم ٲسۍ أمِس دپان نہ چون چھُ کتہِ تانۍ ژےٚ واتی پنُن حق پانے پتہٕ گوٚو أمِس باے دَ وے دوس اکھ سُہ اوس پھیرِ وول محمد یاسین اوس تٔمِس ناو تٔمۍ ووٚن أمِس دوٚپنس ہے عبدالکریم صٲب ژٕ یہِ مےٚ سۭتۍ أمِس اوس کلس تکلیٖف سُہ اوس نہٕ یہِ ژلان أمِس کینٛہہ تقریٖبن ییٚتہِ کلس أمِس 30 ؤری 40 ؤری آسہِ ہا تمہِ وِزِ أمِس وٲنٛس تہٕ یہِ ہسا یہِ کیاہ چھِ أمِس اوس نہٕ سُہ ژلان کینٛہہ یہِ اوس تمام جاین گوٚمُت ڈاکٹری علاج تہِ کوٚرمُت ہُہ تہِ کوٚرمُت پتہٕ نیوٗ أمۍ سُہ حبہٕ کدل اوس احد صٲبِ اہنگر بیٚہان مشہوٗر فقیٖر قدیٖم ہُنٛد طٲلب تٔمی کٔر کٲم پتہٕ نیوٗن تٔمۍ سٕے نِش دوٚپنس وَل ژٕ میٲنِس پیٖرس نِش سُہ کری ژےٚ ٹھیٖک گوٚو توٚتتھ تہٕ تٔمۍ موننس تٔمۍ موترونس دوٚپنس بیٚہہ یوکُن تہٕ پتہٕ گوٚو رژھ کھنٛڈ تہٕ دوٚپنس گٔیی فرق سُہ اوس پننٮ۪ن باقین تہِ تتہِ کران کیاہ تہٕ تربیت دوٚپنس وُنہِ گٔیم نہٕ کینٛہہ دوٚپنس پٔکِو برونٛٹھ پوٚک بیٚیہِ برونٛٹھ دوٚپنس ون سا تھوٚونس بیٚیہِ دستہِ مُبارک اتھ سرِ مُبارکس پٮ۪ٹھ دوٚپنس یہِ ہسا یہِ ون سا گٔیی فرق دوٚپنس نہ حظ وُنہِ گٔیم نہٕ کینٛہہ کم زیادٕ ہیٚژنم گژھٕنۍ دوٚپنس بیٚہہ ہوکُن بیوٗٹھ ہوکُن پتہٕ ووٚننس بیٚیہِ دوٚپنس ول سا وۄنۍ پکھ یوٚتتھ تہٕ آو بیٚیہِ تھوٚونس بیٚیہِ دستہِ مُبارک دوٚپنس بِہِو ہوکُن پتہٕ ووٚننس گٔیی فرق دوٚپنس اہن حظ گٔیم تنہٕ پٮ۪ٹھ آو نہٕ أمِس کلہٕ دود ولہٕ دود پتہٕ زانٛہہ پتہٕ گوٚو یہِ مجبوٗر کٲشِر پٲٹھۍ پتہٕ گوٚو أمِس تٔمسٕے سۭتۍ وابسطگی احد صٲبِ اہنگرس سۭتۍ تہٕ یہِ ہسا یہِ کیاہ چھِ ونان تتہِ پتہٕ ووت یہِ تتھ منٛز تٔمۍ بنوو یہِ پنُن 4 جانشیٖن ٲسۍ تٔمۍ پنٕنۍ کٔرمٕتۍ منتخب تِمن منٛز اوس اکھ تٔمِس ٲسۍ ونان امہٕ بٹ سُہ اوس شہیٖد گنج بسان بیٚیہِ اوس بیٛاکھ تٔمِس ٲسۍ ونان نوٗر صٲبِ بیگ خان یار بیٚیہِ اوس بیٛاکھ احد صٲبِ چوٗل
سُہ اوس عٲلۍ کل اپارِ رحباب صٲبنہِ بسان. بیٚیہِ اوس یِہوے عبدالکریم صٲب, تٔمِس تہِ ٲسۍ یِوان. عبدالکریم صٲب اصلی ڈلگیٹ کی کِنہٕ نہ یِم چھِ اصلی فتح قلٕکۍ چھِ یِم تہٕ تَتہِ مگر پتہٕ کھٔتۍ یِم یور کھٔتۍ پتہٕ یِم ٲسۍ کران جان ٹریڈنگ. یہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ کٲم, جان ٹریڈنگ کارپوریشن چھِ یہِ ہسا یہِ قٲلیٖن فیکٹری. یہِ چھِ واریاہ بٔڑ کمپنی ٲس ییٚتہِ یِمو نیشنل ایواڈ نی واریاہ. تہٕ بیٚیہِ ٲس پتہٕ أمِس جان صوف ترٲومٕژ لٮ۪تھٕ پورِ, یہِ اوس تتھ چلاوان. پتہٕ ییٚلہِ أمِس پیٖرن دیُت اِجازت پتہٕ کٔر أمۍ کٲم. پتہٕ گوٚیو نہٕ یہِ اتھ منٛز کینٛہہ یہِ دِنہٕ خٲطرٕ کٲنٛسہِ. یہِ اوس دپان أسۍ چھِ ٹھیٖک پننہِ جایہِ, وۄنۍ کتھ چھُ اَسہِ کٲنٛسہِ وَنُن کینٛہہ. پتہٕ آو أمِس تیُتھُے پیش, دوٚپُس اگر نہٕ ژٕ نیرکھ تیٚلہِ ہسا روزکھ نہٕ ژٕ ٹھیٖک کینٛہہ, تُہۍ گٔژھِو خراب سٲری. أمِس اوس بیٛاکھ برادر سۭتۍ, بیٛاکھ پِرٕ بوے سۭتۍ, نوٗر محمد بیگ. پتہٕ ترٛوو یِمو تمی وِزِ دۄشوٕے زنیو کارٕبار, تہٕ أمۍ تہِ ترٛٲو فیکٹری ویکٹری أتھی تہٕ درٛاو یہِ امیُک راہہِ حقُک یہِ کرنہِ. دیُت اَسہِ تٔتھۍ منٛز چھُ اَسہِ تہِ گوٚمُت سیزر کینٛہہ کم زیادٕ چھُنہٕ اَسہِ تہِ ووٚنمُت, سُہ کرو وۄنۍ پتہٕ بیٚیہِ ساتہٕ. تمہِ ساتہٕ آسہِ یِم 1924 منٛز چھِ یِم زامٕتۍ. 1924 منٛز چھِ یِم زامٕتۍ تہٕ یِم حظ درٛایہِ مان ژٕ دُنَمَتھ ؤری چھِ اَسہِ, 93 وُہُر. اہن حظ 4 لڑکہٕ حظ, اکھ چھُ تتھ منٛز یتھ منٛز سۭتۍ وابسطٕگی. یہِ گوٚو برادر رشیٖد صٲب, أمِس وَنان چھُ أمِس ٹٲٹھِس اَسہِ لۄکُٹ بوے. وَنہِ کیازِ وَنہِ حضرت یِمو فرموو یِمو علاوٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ, بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ یِمن نٮ۪بر نیٖرِتھ کِہینۍ, یِمنٕے انڈر چھُس بہٕ. چلو انشاء اللہ الرحمان باقٕے چھُ انشاء اللہ الرحمان. آز چھُ یہِ محفلہِ سمہُک پروگرام یُس زن مطلب ییٚتہِ مُنعقد مےٚ اوس اوٚتامتھ جان ٹرایڈنگ یُس ییٚتہِ چھُ گگرِبل ڈلگیٹس منٛز چھُ یِہُنٛد پنُن یُس ییٚتٮ۪تھ یِم روزن وٲلۍ ٲسۍ حظ, ییٚتٮ۪تھ یِم بیٚہوان ٲسۍ. اوٚتامتھ تہِ ووٚن کہِ یِم ٲسۍ آلریڈی اصلی بسان حظ فتح قدل ٲسۍ یِم روزان, تتہِ پٮ۪ٹھ کوٚر یِمو شفٹ یور. یہِ بوٗزوٕ تۄہہِ. وۄنۍ چھُ آز حظ ییٚتہِ محفلہِ سمہُک یُس أزیُک پروگرام یُس چھُ ماشاء اللہ ییٚتہِ چھِ آز یِمو پننہِ حسابہٕ یُس کٔشیٖرِ ہُنٛد اکھ خاص مایا ناز اکھ گُلوکار یِمن زن ناو چھُ گُلزار احمد میٖر صٲب, تہٕ تٕہٕنٛز محفِلہِ ہُنٛد سَنٛز تہِ چھُ یِمو ییٚتہِ کوٚرمُت. انشاء اللہ الرحمان تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ کرو أسۍ سُہ تہِ شیر. تہٕ بیٚیہِ چھِ مطلب یِہُنٛد یُس اصلی یُس تۄہہِ بہٕ وَنہٕ حمیٖد صٲبس زِ تِم پھیرن کیمرا کہِ تِم ہاون کہِ اصلی یُس یِہٕنٛز مطلب یہِ چھُ یِہُنٛد تصویٖر یۄس تٕہٕنٛز چھِ. فقیر کریم صٲب رحمتہ اللہ علیہ, یہِ ووٚن تۄہہِ اوٚتامتھ فاروق صٲبن زِ یِہُنٛد وابسطٕگی چھِ ٲسمٕژ شاہ غفوٗرنہِ لاینہِ سۭتۍ ماشاء اللہ. تمہِ پتہٕ چھِ ٲسمٕتۍ قدیٖم شاہ صٲب یِم تہِ تھدِ پایِکۍ اکھ گُنمات اکھ تھدِ پایُک اکھ بُزرگ اوس. خاص کر تۄہہِ چھو پاے زِ مےٚ چھِ تٕہنٛدِس پٮ۪ٹھ واریاہ بٔڑ اکھ سٹوری اکھ تہِ ٲس مےٚ بنٲومٕژ. تٕہٕنٛز سۄ کِتاب یۄس ٲس سۄ تہِ کٔر مےٚ رِلیٖز ماشاء اللہ. سۄ آو مےٚ ناچیٖزس سُہ موقعہٕ دِنہٕ. تتھ منٛز کوٚر مےٚ یِہنٛزِ ساروی کوٚر مےٚ تتھ منٛز سپوٹ انشاء اللہ الرحمان. یِہُنٛد تہِ کرٕ بہٕ تُہُنٛد فاروق صٲبس کرٕ بہٕ رِکویسٹ زِ کانٛہہ وقت کٔڑِنۍ یہِ مُقرر تاکہِ تتھ منٛز کرہو أسۍ خٲلی جناب فقیر عبدلکریم.جان صٲب رحمتہ اللہ علیہ صٲبنِس بارس منٛز کتھ باتھ. اتھ خٲطرٕ گژھِ وقت آسُن, موضوٗن وقت گژھِ آسُن, کیازِ آز چھُنہٕ سُہ وقت موضوٗن کینٛہہ. آز چھُ محفلہِ سمہُک مُنعقد یِمو کوٚرمُت حظ, سُہ کرو آز تُہۍ تہِ کٔرِو اسہِ سۭتۍ شموٗلیت. باقٕے گفٹ آف صوفیت کہِ طرفہٕ چھُ تۄہہِ یتھ سٲنِس پروگرامس منٛز مایہِ بوٚرُت پُرخلوص استقبال. وسلام.